na we say Samuel Mills Professor Mills near you papa no nyampo ya mani bi ni Okovandapo ya mani bi anye hwe kura no anda ekufuado amamuo mu no give to ohine kura do no yesdi ni mebo national security NIB anase BNI boss atobra o yesdi ni mebo o se prempe goel o yesdi ni mebo and Mahama's administration ya did that so ba ko a owo NDC elder Okovandapo ye kanabo Minya ya ono susu ye MP yi Kwame Danso yi Twumasi ono su ye twanabo Advent se we NDC mu no ye twa obi abo Boss, yeah. Mr. You're from a old man, as I can help you. It's in Kamesra Quankakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No more sure for Mount Yakwan you do mine. Where home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubushu and Ibuka be our choir Sabian Yina Befi. No free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bekako Crono, a crab so we fanindro no mu entertaining no na wo so nya kwan waduma ene AM Home Care and Nursing Home sabi na mi pay obutimi krokro busu afokro a kire wa umu omo wo hefa AM Home Care and Nursing Home e wo Fanko Accra and Sawom Road fra 0540 344 837 and 0207 859995 boss we dey me dawasepan what's me breso AM Home Care and Nursing Home comfort compassion and caring home Abusia se trinity enka I don't trust baby for embe franco na so come here say oba NPP mu dia wo mo trust say ebeko go dia enka enkoka na ya adoma ko ba fi nipa ba ko bia owodi ye pa e wo NPP amanyoko num ono ena ko grant interview bi na wo kasa na wo trust say Mahama na the second coming here oba yi as etirmodin bi e wo na fa fi say wo hwe position na e ko so Mahama e cheche na wa che position na Womu a woma ye adwuma de aboa NDC a woma ba power no ya wadoma ko ba fi kire say wo hu se Mahama amabi ente be ya wo hwe ne ye ni titiriw ene ni nuanom SDF wo ne wo musom ase edirija wo hoi ene mu na nenam te se Mahama hwe ne ye na wodirija wo mu de a ene 2028 wo mu be mu na no wo mu na no so de a e ba beto NP4 abamu a wo muso wo mbe fa ne kwa ede akọ eno anso ha ya wadoma ko ba fi kasa na wo kire say ne ekoso e wo NPP mu a wo mu edi ntwo no ne nyina efi Eugene Ahin ya wo je party no ekenten so se oye mampani na nadanfo kufado Ghana nyina mampani wotimi to kwan na NPP fo no kurapo enim we no mu nyina e na ekoso e ma NPP edi ntwo ya wadoma ko ba fi kire say ne ekoso wo NPP mu no wo mu hia obi te say Ibrahim Mahama wo no ena se oba NPP mu a ebetimi aboa na se wo nya ne so e wo NPP mu a ebetimi aboa na Ghana fo se na obi a wo ye NPP ni na se wo recommend obi e dem NPP fo a Ibrahim Mahama de se ko no ye NDC ni etika twumu ade ka no se mpa de ka omo hye so ne fa ho ben na so ya adoma ku ba fi ne nsam no sei e na ode tudwa ansa ne be kwa kote ne me kanfo AM Home Care and Nursing Home e de amount a kire wo se wo obi a oyare a wo hia adaje e na wo de ahwesa nipa no ansa na ne ho atimi ato ne yi bikwa na wakwakoda hospital ena yi na befi da wo so beto ayarehwe no so ewo fie na so ebre eni wafa enu ntama ne hwe no ayede amawa me kanfo AM Home Care and Nursing Home e de amawo se sa na ena omo ho se omo ba be e de amawo ombema nursefo abafi ababehwe oyarefo no e de amawo kama na aduro num na duane de ne bibie mu ombehwe enkusi se obekọ adwuma besan aba ente san so a omo wo ho mo sese ne fefefe wo ho a se opese oyarefo no kwatena ho na omo hwe ne ma ne hoto no ansa ma ba beka won nchen a no so ombetimi aye e de ama ombetu Ofanko Accra ho na wo mo wa omo number no ne go screen no asenofa na ene wo mo enchichi nkomo ebusua ma yenkwese ya adoma ko ba fine nsamo na yem e bi anyo mama ni three more thing say the founder neba wa manishio me sanya research wiem ko hwe ya Samuel Mills Professor Mills ni ano ono ni Elmina doye MP Samuel Mills on si amanishi say almost say aka 4 I'm the 16 no kan na aka 4 mini ye wo de wana kuma mu di kan ye oba ye no Sami Jemfu kan there be because ho nsem beba enche okay gold no say Ghana gold nyina no koko bo ya ye no gold board on de na koto anu ono sina na ni Ibrahim Yadwuma
ɛna mama wo interest na de ofiri se nkrofo ma he de sua data yi no kra ye o mo nim de o yemfo mu nko ne twatwa mu twa no na koto no but we are told say onipa no so kra o de na ko minerals income investment fund no so no and so Ibrahim ni papa ne twatwa mu twa and man for started draw lines bi nyina hi box site no ye tena ho ye na ye de besi office abemia menya hwe se ewie ya hwe ye no obesa akọ okay si epe no nimdia no dọso a makodru baabi no ye na mane ya chia ponche sọọti ase ye na mane ya chia ponche ya akọma no na okọ se Samuel Mills Professor Mills ni ayo papa ni monyampo ya amane bi ni Okovandapor ya amane bi anye hwe kura no anda Ekufuado amamuo mu no gift ohine kura du no yesdi ni mebo national security NIB anase BNI boss atobra oyesdi ni mebo o se prempe goil oyesdi ni mebo and Mama's administration ye did that so ba ko a owo NDC elder Okovandapor ye kanabo minie ya ono susu ye MP e Kwame Danso ye Twumasi ono so ye twanabo advent is a word NDC mo no ye twa obi abo but the American say yakọ say and no the hawks in the party no na ye celebrate them say Mustafa Bandi set an element among the position me bona share the pedigree of Okovandapor the international exposure and now look to foreign ministry minia enye ba bia na propaganda ko ofri so kuje to pa betimi a foreign ministry we ebia na me prem ho dodo but emre na be che share the lies of Mohammed Mumuni no from NDC Mohammed Mumuni say kwa be council state o hwe papa no brand wo abo private life personal life corporate life wodi ba mu a o de NDP kra na hu Mohammed Mumuni na penase hwe na danko Akufuado hwe kwasi wase agyen hwe ayokobo hwe na de se bo frɛ dia tutu ya bo frɛ de ko sina nemu ministries ni bo ma minia enye papa hwe akwa bia de no ko ho church ase enye papa hwe akwa bia de no ko ho foreign ministry nyamia boa wo Samuel Mills wo Alfred Okovandapor papa no de we o sitie minia ha dwen em say tumi no nya wi a na ha dwen one of the biggest problems that MPP face here the appointment at Jubilee House, the spokesperson for the government. You deny him. I'm telling you. So we bet here, me because your uncle crowd minia, na me come as him. You deny him. A Juma na Kufadu na net me too quite a no she. On 4 bia when you. In fact, media no na lusu ye no do na fi sabra. Ya wonu anya sa do no a. Meanwhile, me na the scratch ni su ne ban ene ne niema bi ntino mani nsa nye no ba o ye better than you jina him. O ye better than you jina him. You can take it out. You are better. E braso se ye wie ye nso no maintain you jin kaso nso be defend bi o. Na wanya opinion na o wa ba mu kro defend na wa ko position obi defend. E kodru ba bi mi nim de koba ye. Afred esani agi adwuma no as information minister na Africa do upon Nkrumah nsemo akwai ye press conference mienu bi na hatade odi abegina o ye press conference ne brofu bi okeka em se hwan na natian se crack bra o ya expose o ti ase em se tumi no nya wi a na efofo o ti ase obra o wo oboshi psychophy o wo na nakomia so ti ase ye wo big guys ewom ya communication no o masua o hwe nipa no nipa dua kra na minia there be a kofa and those who work with this guy obiasu politics is not about convenience say we na metu na yeduma e be wiase no muni aho be kire politics in fact say na wo kan ye mu bi a ye no enkrofo anum ni ye adwuma directly ni ye nyina obi akomi say media na NPP aban ni lusie no
but be 80% na ye Eugene Ahintia. Now my friend continuously for 5 years. One picking me. Me continuously for 5 years. Me the constituency. Me yiri free the constituency. Ya unim sa anya hwe kura no. E fa senya. Prof, I did college in tea. Anybody as if Yankunti no, me a popular, kakra. Ya ban for respect me. Me share minia. So kodia ododoye. Dodoye. All you support or be ya buruse poto. Se kan so adiko campaign enya de ketwa. Enti na do kufu ada na sesen. E ya di share de mayen. Ye nyiri ba nyina nyi obi obebe ye hobia na o se so so sa. Ya he dey. O ti ase. Me say anya hwe kura fellowship su kwache is better. All the sudden I'm saying, well, ya ampa ho ba ko bi di fa ho. So me man mra kakra, e beti asim pa. So ti ase. Enti mpanimfo no nya tumi a. Mo man nko esa soma si de chinchina chino. Loyalty there is of essence. But and then no ebinum su no because you did the na nti ha adwene say. Na nkrofo report ma en manana. Na nkrofo report the ma aban mu mpanimfo. Ba obi aye se onka ho asem. E debi. Obi aye se onya ho hwi. Ebi no wadwuma fofora no hia chen we dia. Nobody. And and every day the media kept complaining. Yes. Look. Ebi abeg force na say media for no ye media no complaining every day. Baby abeg fa bia na media no complaining. Ye complaining na aboni pa ba akudin. The media no complaining no ma aboni pa ba akudin. And the media for you now, some media if you cry no wo position no your position leader no was able to manage their relationship with the media better. And he was able to manage the media. Ibrahim Maniska no dia koye. Yeah, this kind of man so the call. Abia we ya koye ni no. Si ebetumi win 2028. Ibrahim some media fi. Amu this kind of man no so fan kuma media na. Ekoduru. Ayo. Ya dia ni bia na mate for na Africa. Hey. Oh, na nkofo complaining na akache mpanifo se media asemi ebe han yo afa edu ba bi aye be kwakoto aba na ya ne se ba omia na ese otua the ultimate price because edu ba bi ese kwakoto aba no media fo nyina abu afu jama fo kwotena platform so a gumbi nko a acting director of communication. I'm saying it today, say me acting director of communication for almost 2 years plus. Me hunu teku. So be bet me agina aka chem say free president. And so me ya aware say na Akufo-Addo ade ba ko pay media. Sika na spending no ababia ntimi spend this ah. Na ne kodura na say koye den. Ebusia we mu nyina ka ho bi. Ye di mia ye kuro na ya hwe. Na nyame adom de ba bie wo hwe. 2028 no easy but enye easy. Ye hien krofo bi te say Ibrahim nom. Ibrahim ebua NDC pa ba wokoti so kodina ba bi we me na me man iska we say what be sada debi kabawu ya me ne Kofi Adams ne eto no eyi na say Ibrahim ba o hwe manim say house adomako na me ye na me say opani na ye nua no nti ya me hu bi because Ibrahim ni ne yira ware no mo fa kwadom twani ne wa faase hawa ajima nua ba of akodom piani ni wo faase nimpon agemai ena ware Ibrahim ni aba hawa so ti ase ya mami ena Ibrahim so ne maame efri ayi o de say twasen kawe ho okay o maame firi ho no eti ye di nkoma ya mami hu ni ade obu NDC papa ya kan enye nkrofo ebi o mataku a no twa ntro se 1000 yo bi nyi ne ho ena ne Ibrahim se ya nya Ibrahim wo mu a ebe ye den Ibede Ibrahim so no yes adwuma no o te se mama tuku amani kodi na chida ne ya dan ya hu ahemfo opposition kura no opani tu anamo no obi atwa ho ahia they want to catch the eye of the president and so ko fine ni fa obi nche me say Ibrahim say NDC program ana mama tu kwan na Ibrahim nie o te bi sada enso no a campaign pa wo no mo take decision ye die obi a pese adomako ba fi na ekọ no ba omi ekọ internet Akufo-Addo komini na edubre a grassroots for kasa grassroots for su ai sese ya fo bi CEO ya fo bi minister ya obi ese so call the constituency so call the region no timi touch lives na otimi make change onko ho o te se ba omi ekọ Ashanti region no mu nyina so mo ho na ya kwa kogu ho
ba mi e ko eastern region na mu nyina na so ensehu na ye die ade o mi ye ho research na che na me ka chom say the moment ya beba ban mu no enema bi nti no eduotan eba ye nso 1 tribal yi ka ho 2 poverty ohia ka ho number 3 ignorance enso ka ho so ti ase factors no be 6 ani nti no se unya ba ban mu say pe ni appoint o pe na yi wadin say baby out di agoro no ebi akofodua na ofire ebi ansa na bedu kofodua ho no twaba ye wokwa mu ho no no ukodi bi ebi nsusu akropon na ofire ansa na bedu akropon twaba ye amanfi ho die ensu nyame ye oti ase ukodi bi sanso asamanka se akosua ho no ho so ukodi bi eniti sa uba unya brekura na wansa wa manipa hu sa unya te mu se pe na e de to so sakono ye yeti no ma no a easy on be diatum na nkrofo ye ni ona say bi wo hono ma there is a constituency ANPP stronghold nti sɛ ne yawadoma ko ba fi kan ne nsɛm no ɛna ɛde aba bɛsum na mɛsrɛ wo sɛ wobɛgya wo comment ne sɛ ne wogye nsɛm yi fa yi na bɛmi yɛhu ɛwɔ comment hɔ na afei wɔmi subscribe button no so ɛyɛ too much age na wode bell no aka ho sa no upload bi ato mu a wo nsa bɛtumi aka all the social media handles so kɔ a ɛyɛ too much age ɛyɛ aka sɛ ho so wobɛ like no wahwɛ ama wo nua bi nso ɛnyɛ bi ahwɛ makra